Once again, ladies and gentlemen, our performer number 1, Cluster 6. Of course, Cluster 6. Pamulinawen, rayo itasadyang. Pamulinawen, usok kinengaman.
sadyang pamulinawen, pusok kinengaman, tuyo masasu, agrayunita sadyang panunuteman, di ka pagitutunan, uy, agagat, agrayunita sadyang pamulinawen, pusok kinengaman, tuyo masasu, agrayunita sadyang panunuteman, di ka pagitutunan, uy, agagat,
by contingent number 9, Cluster 8, consisting of Barangay 45, Tangin, headed by Punong Barangay, Benaida A. Rivera, Barangay 46, Nalbo, headed Pamulinawen, rayuita sadyang Pamulinawen, pusok kinegaman, tuyo masasu. Ang rayuita sadyang panunutin man, di ka pagitutunan. Uy, agayat, ang rayuita sadyang Pamulinawen, pusok kinegaman, tuyo masasu. Ang rayuita sadyang panunutin man, di ka pagitutunan. Uy, agayat, ang rayuita sadyang rayuita sadyang Pamulinawen, pusok kinegaman, tuyo masasu. Ang rayuita sadyang panunutin man, di ka pagitutunan. Uy, agayat, ang rayuita sadyang Pamulinawen, pusok kinegaman, tuyo masasu. Ang rayuita sadyang panunutin man, di ka pagitutunan. Uy, agayat, ang rayuita sadyang Senti diyang kalimagan, taga-sudiyunay anakan, turay sa dingtihayat, nasa dinuman, awag at iyang sartay, danagan mo ang salitan. Lumalagip ka, pusok di mapangaran. Senti diyang kalimagan, taga-sudiyunay anakan, turay sa dingtihayat, nasa dinuman, awag at iyang sartay, danagan mo ang kasangitan. Lumalagip ka, pusok di mapangaran. Pamulinawen, pusok kinegaman, tuyo masasu. Ang rayuita sadyang panunutin man, di ka pagitutunan. Uy, agayat, ang rayuita sadyang Pamulinawen, pusok kinegaman, tuyo masasu. Ang rayuita sadyang panunutin man, di ka pagitutunan. Uy, agayat, ang rayuita sadyang Pamulinawen. Ang rayuita sadyang Pamulinawen. Ang rayuita sadyang senti diyang kalimatan, taga-sudiyunay anagan, turay sa dingtihayat, turan sa dinuman, awawag ang iyang sartay, danagan mo ang kasamitan. Lumalagip ka, pusok di mapangaran. Senti diyang kalipatan, taga-sudiyunay anagan, turay sa dingtihayat, turan sa dinuman, awawag ang iyang sartay, danagan mo ang kasamitan. Lumalagip ka, pusok di mapangaran. Pamulinawen, 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 Pamulinawen,
Alright, once again ladies and gentlemen, may we give a resounding applause sa ating Laoag street dance dancers together with of course their Pamulinawen Festival Queens. Yup. Everyone. You just witnessed the Pamulinawen Festival 2024 Grand Salvo. Alright, let's get to know our festival queens. We start off with Festival Queen number 1. Barangay 34 A and B, Gabo Norte, Barangay 35 Gabo Sur, Barangay 43 Cabit, Barangay 44 Zamboanga, Barangay 47 Benguet, Barangay 48A Kabungaan North, Ken Barangay 48B Kabungaan South. Narambak Apanag Fiesta, Love and Shine, Laoag! Alright, thank you so much Festival Queen number 1. And now let's have Festival Queen number 2. Siyudad Laoag, siyak ni Veronica Niña Gallardo. Mangirepresentar, iti nakirid ngarambak ken nasagana, a cluster 4. Anag unayan, dagiti Barangay 57 Pila, Barangay 59A, Barangay 59 Dibua South, Dibua North, 60A Kawakan, 60B Madiladig, 61 Kataban, ken 62 Navotas A ken B. Happy Pamulinawen Festival! Agyamanak! Festival Queen number 2, thank you very much. Please welcome Festival Queen number 3. Gapo ken kwada anang ted ragsak iti siyudad ti Laoag, adad tuyak nga mangitagtag ay iti pan nakaidayawan iti siyudad ti Laoag, nga bukbukalen iti barangay 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ken 55A Pandan Barit. Intayo celebraran iti pinaka-fiesta ni Apo San Guillermo de Ermitaño. Naandor ken natayaktak, dayta iti cluster 2 nga engkay ikiryakan ken palpalakpakan. Siak ni Gwen Stephanie Trinidad. Ken mangitag-ay iti pan nakaidayawan ti siyudad ti Laoag. Ngarod, agbyag Laoag!
And that's our Festival Queen number 3. And now let's welcome Festival Queen number 4. Naimbag nga rabi kailyan. Siak ni Grazela Cardona representing Cluster 4 from the Bagnet Longanisa Lechon producing barangays composed of Barangay 22 San Andres, Barangay 23 San Matias, Barangay 24 Nuestra Señora de Consolacion, Barangay 25 Santa Cayetana, Barangay 26 San Marcelino, Barangay 27 Nuestra Señora de Soledad, and Barangay 55B Salet, Bulangon. Happy Fiesta Baro Laoag! Thank you, Festival Queen number 4, presenting Festival Queen number 5. Pamulinawen, pusok yan din ang bar. Tuyo masaso, ang lahat nasa dyan. Paano naman, di ka magtutulog. Pamulinawen, pusok kindeng aman, tuy umas-aso, agrayo dita sadyam. Arkus ti daluyon kenarasas ti angin ijay talon, isot awes balaygi. Narimat nga rabii gagayem ken kakabsat, alanis fay tayamen, nagapuak pelang iti maikalima nga puli, puli anay dumduma, puli iti cluster 5, nga bubuen iti Santa Maria, talingaan, suyo ken Metro Lapas, agragsak ken agrambak, Pamulinawen Festival! Thank you so much, Festival Queen number 5. And now let's welcome Festival Queen number 6. Pamulinawen, Pamulinawen, Pamulinawen. Datay at agadaya, intay agapiten. Mayaten ulnasen, intay dapilenen. Belnas, basi, suka, ken balitok, 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 wen tagapulot. Naragsak ken narambag, Pamulinawen Festival, Laoag City. Siak ni Daniel Marie Pascual, mangibagbagi iti contingent 6, cluster 9, nga bubuklen, iti barangay 28, San Bernabe, barangay 29, Santo Tomas, barangay 52A, San Macho, barangay 52B, Laoag, barangay 53 Riweng, barangay 54A, Lagisail, barangay 54B, Kamanggaan, barangay 56A, Baksil North, ken barangay 56B, Baksil South, ayat ken Ranyag, agbyag, Laoag. Agyaman kami unay, Festival Queen number 6. Laoag presenting Festival Queen number 7. Naranyag kinaragsak ang fiesta Laoageños, siak ni Micaela Sofia Rioteta 5, ehemplo ken kaasping ni nalibnos sa Pamulinawen. Manipod iti syudad at pakasarakan iti kakasaririt a lumugar na progreso nga industriya ken agkakabaknang nga agrikultura iti barangay 1, barangay 2, barangay 3, barangay 5, barangay 6, barangay 7, kasali pa iti kasi ken Vira, agbyag, cluster 1. Thank you, Festival Queen number 7. And now, let's have Festival Queen number 8.
kataltalunan, umat ati perperti tangatang, naimbag nga rabii, Laoagenyos. Siak ni Wisalay de la Cruz, naggapo ti Cluster 7. Kaduwak, digiti barangay ti Manalon, barangay 37 Araniw, 37 Kalayab, 38A Mangatu East, 38B Mangatu West, barangay 39 Santa Rosa, barangay 40 Balatong, barangay 41 Balakad, ken barangay 42 Apaya. Intayo naggapas, intayo nagburas, Cluster 7. Everyone, Festival Queen number 8. Thank you. Make way for Festival Queen number 9. Hello? Naragsak ka piyesta, syudad di Laoag! Siak di Vera Alcid, iti Cluster 8, mangibagbagi iti Barangay 51A, 51B, Tangid, Butong, Nalbo, Darayday, Raraburan! Alright, and that's our Festival Queen number 9. And of course, finally, Festival Queen number 10. Pamulinawen, suking tengapan, tuyo masasun, agayo ka sa tiyan, palimutin man, di ka magtutulungan, tuyo kayan, agayo ka sa tiyan, senedyak kalipatan, Kalesa ay pang-akit na taglay, paginhawat at di alinsangan, nakakahalina kung pagmastan, Kalesa ang pambansang sasakyan. Siak ni Aizen Sofia Miguel, mangirepresentar iti Cluster 3 nga bukbukelen iti Santo Tomas, San Guillermo, San Jacinto, San Francisco, San Quirino, Santa Marcela, San Miguel, and San Pedro. No, malagip ka, puso ki, mabanga, Wow. Pamulinawen! Again, Festival Queen number 10. We would like to present one more time all our Festival Queens from the 10 clusters for this year's street dance competition. And even ang ating pong Pamulinawen Festival Queen show. There you go. Laoag palakpakan tayo man, apo. Nagitiba balasang our Festival Queens this year. Thank you. Alright, so once again, ang ating mga naggagandahang Festival Queen. Yes. Napakaganda at napakagaling sumayaw. Ayan, parang kasali naman tayo sa Festival Queens. Okay, let's have a last glance at our Festival Queens. Ladies and gentlemen, representing the different clusters. 10 clusters for this year's Laoag Street Dance. Wow. Yes, Rainier. And of course, napakagaling, napakaganda. And of course, their introductions were astonishing naman. Talagang awan ti agpaatiw ko natin karon kay Festival Queens tayo. Wow. Yes.